Salam sama ton titiang sane kesinggihang turwangiang titiang. Para pemirsa program Suluh Galang Kangin ring dije jemegenah. Rahajeng semeng. Punapi gatre semeton sami. Dumogi sami kemertanin. Tur dumugi sarang sami gargite. Sajeruning asung kerte waranugraha ide sang aji. Lugrayang titiang ngaturang penyambrame. Sajeruning rasa bangga. Prasidune miragi yang malih, sabde piteket ide sang aji. Dumogi sajroning galah puniki, napi sane jagi kepiragiang, prasidune dados dharma wicara, sane nagingin jiwatman iragane sami. Ngiring irage nunggalang kayun, ngulemin roh suci, mangde nuntun manah iragane, ringgalahe sane becik puniki. Duh sang aji, sane malinggih ring kadiat mikan swarga. Titiang nuncarang pengastawa. Mangde roh suci ide ngebekin angge sarire. Miwah jiwatman titiangi sami. Suci yang jemanah titiangi. Mangde praside nureksain manah irage. Sajeruning nampi piteket sabde ide. Dumadak sabde sane jagi kewedar. Dados tambe sane nyipat sekancaning dusa. Tur ngicenin pemargi sane sutrepti. Ring sajeruning parap ide sang putra Yesus Kristus. Titiang mebakti turnastawa. Amin. Sabda ide sang aji sani dados unteng bebaos ringgalahe mangkin, kapi kolih saking kalih pahan. Sani kaping siki, keketus saking Efesus 6, pausan kalih lan 3. Sani mebaos kadipuniki. Baktiye teken meme bapan ceningi. Ketu kecapi tuduhi ane paling utami. Ane misi janji buka kene. Apange kita rahayu, tur dawe tuwuh kita nih di gumini. Sane kaping kalih, keketus saking Amsal 3, pausan siki lan kalih. Ih cening, ede cening engsap teken pengajah bapani. Tur tansah inget ye teken unduk ane tundun bapeng laksanayang. Pengajah bapani, pacang ngawinang cening mupunin umur panjang, muah gemuh landuh. Murde darmo wicara iragane mangkin inggih puniki. Tresne sane ngaryanin yusani panjang. Suyaktin ipun puniki pinake pekeling sane ma utama pisan saking ide sang aji majeng ring irage sami. Elingang je, piteket puniki ngawinang irage sayage nureksain manah irage. Punapi paridabdab iragane nresnain rerame. Bakti ring rarame sane kebausang ring sabda puniki, nenten wantah rase kemanten. Nanging silih tunggil swadarma sani suyakti ngicenin panugrahan karahayuan ring kauripan iragane saban rahine. Rikale irage nyingakin kauripan ring jagati mangkin. Akeh jadmani sani ngerasa yang rasa puyung sajeroning jiwani. Akehi jadmani sani besangat ngeruruh pengupu jiwa duniawi. Nyantos lali metiningin manah mangde aja gering kasingihan reramu. Suyaktinipun mau tame pisan yening irage setio ngajegang pituduh ide sang aji puniki. Ide sang aji sani Immanuel setio nyarengin tur nyingakin punapi iragen resnaning keluarga. Puniki sani ngawinang irage merasi dayang ngerasa yang sipi tresnan sani sujati. Sani nuntun irage nuju kauripan sani bek antuk kerahayuan. Ibageang je, kauripan iragane sekadi segare sani kagebuk antuk alun sani agung. Rasayang je, rikale irage nenten madue tresne ring rerame. Kauripan puniki pacang sungsut tur nenten sutrepdi. Sakewanten elingang pitaket puniki. Rikale irage bakti turun resnain rerame. Ide sang aji pacang mai cayang asung kerte waranugraha sani tanpa tanding. Paridabdab tresne puniki prasidune dados tambe saning warasang rasa sakit ring sajeroning angge sarire miwah jiwa. Sani paminakadi ngawinang yusan iragane sayan panjang tur rahayu. Suksme banget titiang matur. Miring mangkin ngesorang rage ring ajeng linggih ide sang aji. Sih pitresnan Kristus puniki, sane pacang nuntun irage ngemargiang kauripan,
tur ngajegang kapatutan sajeroning ngemargi yang swadharma ring jagati. Ajegang tresna druene majeng ring rerame. Punike pinake pengajap sani sumringah, mangda iraga mapikolih kauripan sani langgeng tur gemuh landu. Lugrayang tresna puniki membah saking manah sani suci. Mangda kauripan iragani dados aturan sani miik ring ajeng linggih ide Sang Aji. Ngiring mangkin iraga ngerasayang kapiandelan ide Sang Aji sajeroning pangastawa. Titiang ngastawa majeng ring semeton sani mangkin sedek sungsut utawi keni pikobet ekonomi. Dumugi ide mai cayang pemargi sane galang. Majeng ring para rerame miwah alit-alit dumada kauripan pakurenan druene setia sajeroning kedamaian. Titiang taler ngastawa majeng ring pamerintah Bali miwah jagat Nusantara mangda setia ngajegang karahayuan. Dumada sekancan pinyungkan kaparipurnayang oleh Asung Kertawarenugraha ide Sang Aji. Ide Sang Aji titiangi sani wenten ring swarga. Suciang je wastan idani. Rauh je karajan idani. Mapi dap-dap je pakayunan idani ring marcapade kadi ring swarga. Icening titiang ring rahina puniki dedaran titiange sani cukup. Ampunin je pelih titiangi. Kadi titiange ngampuninin anak sani madosa ring titiang. Sampunang titiang keni gintenan, nanging luputang je titiang saking sani kaon. Duaning ide sani maderbe karajan, miwah kawisesan, miwah kaluwihan, rauh salawas-lawasni. Amin. Ide Sang Aji ngicenin semeton pice miwah nyaga semeton. Ide Sang Aji nyunarin semeton antuk panyingakan idane, tur ngicenin sih werdaya. Ide Sang Aji nyinangang panyingakan idane ring semeton, tur ngicenin kadamean. Pice miwah sih werdaya ide Sang Aji, sih asih saking ide Sang Putra Yesus Kristus. Sajeroning pasawitran Roh Suci, nyarengin semeton sami mangkin tur rauh ring maranate. Ide Sang Putra Yesus Kristus rauh malih, miwah rauh salawas-lawasne, sajeroning pican wastan ibe Sang Putra Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suksme banget antuk uratian semetone sami sane sampun ledang miragi yang siaran suluh galang kangin ring galahe puniki. Dumugi piteket sane sampun kepiragiang prasida matandur ring sajeroning manah tur mabuah karahayuan. Sampunang lali mangde setia ngajegang bakti majeng ring ide Sang Aji miwah tresne ring sesami pamekasne ring rerame iragane suang-suang. Titiang ngelanturang pengajap dumugi iraga sareng sami mapikolih yuse sane panjang turahayu nyantos kacunduk malih ring galah sane jagirau. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide Sang Aji malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.